Isa vayingiseri on FM khume minute ntsena kubelwara ya khume mbiri na ngora Afrika wa Vulavula kamganalo na FM akwamkela kwa ngingitsela stage le shurkonga ba khoningitsela lo Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na we kuma kwe audio streaming ya mganalo na fm.co.za engwana rismat wa jimo xithango mashingirtano wa checha na makuna lo ndanze ntaka wena thi kusuka studio 1 again elenga kona amasingita mall hlekani lo zile maongea msaba na bongengwa mwana ti maluleke nongora kwa Afrika wa Vulavula parliament ya rixaka se la tatwa ko yini kwalonga ko committee maka eka vikileri rabo mbiri ra mhoteli ya nyenyankulu hindlela yoyole namutlha ku ri siku rabo khumengwe hindlela le se la kutatwa kusuka ka we mingserome ku we uri yini we uri timaka itingani kwalonga nga yingisela urko maka yosungula ni sungula ku yona ikuka gym lega gym gym ngala lume kumbe lega gym wi kuna wa gym botala tatongwana ku gym rangane wa kambe ka gym kuna misava yinga cukumetiwa apatwini verse swina tin'weta ntsevu yi tshamisetse swi nga ndla va hemba vana va vula ku kuna tin'weta to tala misava yi cukumetiwe laha patwini va kha va ku ve ku fane ku lunghiseriwa patu leriya a ri lunghiseriwanga anti ku mkhanselara veni mani veri mkhanselara tatana khansela makondo ni pfune ni ku twisisa ku mi tiva yini hi misava leyi nga laha ka gym leyi ngolo tshama laha a xikarhi ka switandi a va ku yila ku lunghisa patu yi nga ha endleki mhaka yoyoleyo mhaka leyi sungulaka yona mingisero mganalo FM na leyi wu nga na yona nxaxamelo luwa wu nga pfuta wu nga pfutisiwa hi ku hehliwa ku leswaku wu pfutisiwe hi va IEC swi ni tlheleriselaka ku loko ku ri ku ntiyiso va IEC va pfutise nxaxamelo luwa wa va yimela ku langwa eka vandla ra African National Congress na vandla ra MK swi vula ku na vanhu lava nga rhandzi ku tiko leri loko va rhandza tiko leri vo ka va nga rhandzi vandla leri ra ANC kumbe va nga rhandzi ku vandla ra MK vona ku ri na mpfilu hi ku loko ze teka xiboho xa ku pfutisa i va i kha i langute yini i laha ku fikelela yini loko ku ve ntiyiso hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano i mhaka yin'wana mi ri yini hi vanhu lava nge le ku phambeni ka vandla ra African National Congress xikombiso vanhu vo fana na va Nathi Nhleko ntwenkulukumba Mek Maharaj va kha va vulavula ku hayi kumbexani hi wo nkarhi wa ku vandla ri ti basisa n'we mi ri yini a hi mtwenini 0860002543 nongona ku ya Afrika wa Vulavula ka mganalo FM ta va ka hi bula na va African National Congress hala ka 5 timinete ku bila awara ya n'we hi twa ku vo va angula va ku yini mhaka leyi xin'wana leswi va vilerisaka ve ri mhaka leyi ya Democratic Alliance ya ku fanele ku ta vanhu kumbexani va ringeta ku pfuna ku sivela vandla ra African National Congress ku ri nga tikumi ri kume tivhoti hi vukungundwana a ni swi tivi swi fika swi suka kwihi kambe hi leswi va Democratic Alliance va vulaka sweswo n'wina mi ri yini va African National Congress va vilerisiwa hi sweswo kambe ta twa ku n'we mi angula ku yini ka timhaka toleto na tin'wana leti mi nga va ku mi ri na tona se hi ta bula na Mashego hi twa ku ka timhaka ta nxaxamelo wa mavito na ku pfuta ka woho hi langutana na timhaka tihi kumbe tihi leti ti nga hetela ku ti khumba wena mingisero mganano FM 0860002543 nongona ku ya Afrika wa Vulavula ka mganalo FM makomba ndlela ndhawu liya yi nga vengete yi lunghisiwile eka thomo ni yini ni vonini lava va nga yi lunghisa va yi lunghisile himpela kambe ku na xin'wana a va xi twisisi xexa Painted Island ku yi tirhisa ku yini hayi lo anga yi endla mi ta mi dyondzisa ku Painted Island yi tirhisa ku yini hi ku leswi mi nga ta ka ha ri hasasa kambe a hi twenini ku n'we mi angula mi ku yini hi ndlela yoyoleyo kasi ke xo hetisela ni nga si teka riqingho rero ka 0860002543 mi sa swi xiya ku hi le xikarhi ka dyandza a ku le ku na timpfula ngopfungopfu hala Limpopo loko yi languta hala va Gauteng timpfula tana mara va na mati na sweswiwani ka tin'wana tindhawu hikokwalaho ka ku va masipala na va Rand Water na hinkwavo lava khumbekaka ka timhaka ta ku phakela mati va nga swi koti hi ku loko ku ri ka va swi kota ku fanele ku ri na mati se swi vula ka va swi koti kumbe va swi lavi swin'wana swa sweswo swimbirhi kumbe van'wana va le ku onheni ku ndlela ku lava va phakelaka mati va vona ka unge ta va swi koti se swin'wana swa leswi kambe damu ro fana na ra Nsami ri hava mati ni swi vonini me ri hava mati and loko ri ze ri nga ro mahava mati ku ri swisi hi nyenyankulu wa swi twisisa ku se hi ta va na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta mati handle ka loko ku ri ku ranando ri tlele ku tlula mpimo leri ra ku ri ta tlhela tatana leri
se na sweswo swin'wana 0860 00254 khani vulavula ka khani vulavula se na ku twa wena mingiseri wa mehe ni mi hlayele hungu rin'wana ku hela ka vhiki ni ku na mingiseri un'wana a vulavula ku timhaka ta ku yena i na xiphiqo xa gezi swi ku yini hayi hungu leri ni ri kumaka i ku vayili va ka Eskom vayili va pfuna le a Vulavula a khensa swinene mhaka ya kahle yaleyo mhaka i swinene mhaka kahle loko vayili va pfuna n'wina mi ri yini mi khome timhaka 0860 00254 na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ndlela leyo a hi ku tuku o angula ku yini 0860 00254 ku hi ta kota ku va hi twa n'wangulo wa wena wo sungula mingiseri loyi nhleka Inkongo mnjani? hi pfokele papa minjhani n'wena Epfukile. a khensa Vulavula na nkuna hili wo tshama ka Kakhala mtshama xitulu wa patu lera DDC 810 un'we loko vo mi tshama xitulu wa patu lera DD yini mi vula yini ni vulavula ni rhumiwa wa ku yimela vaakatiko va kusukela aka Kakhala ku ya fika ka Somela no la ku hundzisa hungu ra ku basisa xiviko xa patu leriya ku sweswi xi yime kwini ku endlela ku vaakatiko na vona va swi tiva ku ku endleka yini hi patu leriya ra vona hi mayelana na ku ri upgrade ri ya ka xikontiri hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku va mi update hi vulavule na nkulukumba wun'wana laha khale a vulavula hi timhaka ta ku yunderiwe tithendara veri a hi rona ya ku nga va kumbexana ku ri rona mara mi nge vuli mi ku nga va ku ri rona hi ku loko mi ze mi kumela ku basisa swi vula ku mi tiva swin'wana vulavula ntiyiso ya hi tiva swin'wana hi ku hi hina hi yimelaka rona ho vona nga ku hungu leri ri nga hundzisiwa a hi rona leswi xiyimo xa patu ra hina ri nga ka xiswona ku fika ka nkarhi wa sweswi okay n'wina hungu ra n'wina ri ri hungu hi leriwani ra ku patu ra hina tanihi ku mina ni le ka komiti liya ya yi nga yimela patu leriya hungu ra kona i ku patu ra hina sweswi ri advertisiwini hi ti 14 ta n'hweti ya 12 2023 then ku va na laha briefing ku nga endliwa briefing ya visual hi ti 18 ta n'hweti ya vu-1 2024 then ku va ri ku pfala vanhu ku va kota ku hoxa tithendara ku kuma mukontraktara loyi nga ta lulamelini ku endla patu leriya hi ti 9 ta n'hweti ya vu-2 2024 sweswi ku va heta ku vulavurisana ndzhaka vhiki leri nga hela na loyi va lavisana na yena le ka Sandra because patu ra hina ri endliwa hi va ka Sandra hi vulavurisana na vona va ku va le ka ti-process ta evaluation lero va ta hi update loko contractor a thoriwini kwalani maheli ya n'hweti March 2024 va ta hi byela ku i nga ta va kha hi endlela patu ra hina kusuka ka date yaliya ni nga vulavula hi yona ya maheli ya n'hweti yaleyi i ku endlela ku vaakatiko va va up to date hi swilo leswi swi kha swi endlekaka hi patu ra vona lava ka Sandra lava ka RAL la eka xifundza xa hina xa Limpopo ku sayina MOU na va ka Sandra patu ra hina ri endliwa hi va ka RAL hi va ka Sandra a ri endliwi hi va ka RAL project number ya kona ku nga kambe hi tlheleleni ka ku swi hambana kwihi na leswiya swi nga vulavuriwa hi Maluleka nako hikokwalaho ka yini mi vona ku fanele ku va na vatshama xitulu vambirhi ka timhaka ta patu rini vatshami va xitulu a hi vambirhi tatarate mutshami wa xitulu i wun'we loyi a tirhisanaka na tihosi va khomaka ti-meeting va update vaakatiko i wun'we ntsena ku nga mina hi Linkuna va ku tshama ka Kakhala se Maluleke i yini Maluleke a ni swi tivi ku i xirhomuni ku a va kona aka komiti leyi yi nga rhangela swa patu leriya ra D3810 se hikokwalaho ka yini va ri na vuxokoxoko ke hi ku a va ri na vuxokoxoko va ni kombi na maphepha lama ma ti-communique hinkwaswo leswi swi endlekaka swi vula ku se ku na tikomiti timbirhi se ti lwelaku ku patu ri fanele ri endliwa a hi tikomiti timbirhi komiti leyi
maphata lava nga na wona ka ku ma swi tiva ku sweswi hi hanya ka mfumo wa ku pfuleka loko munhu a lava information ya swilo a hi aleli tanihi ofisi kumbe tanihi vahlawuriwa ku va hi kha hi nyika information mara leyi va nga makhoma i maphepha ma khale because ma vulavula hi va 2008 ku nge se endliwa na 3 kilometers sweswi hi le mahlweni ngopfu hi timhaka ta patu leriya that's why ni kha ni mi update ni vula ku swona hikokwalaho ka yini n'wina na tatani Maluleke na tatana Nkuna mi kha mi nyika leswi van'wani va nge i mahungu yo hambana kumbe ti-mixed messages unless ni ku tatani Maluleke va nga va rhumiwe hi vamani because mina sweswi na ha ku heta ku va na ntshamo tolo na vandhavezita va ku ni ta nyika xiviko lexi unless ni ku tatani Maluleke va nga va rhumiwe hi vamani va nga va hlawuriwe kwihi ni vurile loko ni kha ni vulavula na vona tatani Maluleke ni tshemba ku lava nga yingisela siku leri va ta va swi twile ku a ku na swin'wani ke xi ndlaku ku xiyimo xi ze xi hetelela xi va hi ndlela leyiwa ku se loko se mi ze n'wana yima hala n'wana yima hala swi vula ku xin'wana xi kona kambe hambi swi ri tani khensile swinene nkarhi wa n'wena ta twa ku famba ka nkarhi ni tshemba wun'wana ta nghena na hina ku leswiya swi nga vuliwa hi mani ha swona sweswo kambe khensile swinene nkarhi wa n'wena ya mara yimani ni tlhela ni kombela ku hundzisa hungu lera ku vanhu lava va fanele va kota ku nyika information hi mina ku nga va na matsalani ku nga tatani Mtileni ku mi nga va kuma aka nambara leyi handle ka vanhu lavo talatala because swi nga helela swi pfuvapfuva progress ya patu leri tatani Mtileni kambe yimani hina tanihi xitichi hi haxela munhu un'wana na un'wana se swi vula ku n'wina ha vumbirhi loko ko ta munhu sweswi wa ku na yena hi huma ka komiti yaleyo swi vula ku na yena hi ta n'wi nyika nkarhi handle ka loko ku ve ku na swin'wana ku tlula kwalaho hikokwalaho ka yini swi fanele swi va na ku luya hi ndlela yaleyo ya hi swona hi lava ku pfala swona because vo tala va tala ku fambisa mahungu yo ka ya nga ri wona hi mayelana na patu leriya mi ta tsundzuka ku ve na switerajiteraj swa ku tala swi fambafamba ko mahungu ya ku tala van'wani va ti vula yini van'wani va ti vula yini se hi swona hi lava ku papalata swona ku vanhu va kota ku kuma information leyi nga lulamela na ku endla swilo hi ndlela ya ku landzelela xinawu na maendlelo lama nga ta ma tshamisekile ku va akatiko va nga pfuvapfuvani mi kuma ku munduku ku na switeraki swo ka hi nga swi tivi sweswo swo taniya hi ku hambana that's why hi lava ku nyika vanhu lava va nga lulamela ku va kota ku vulavula hi patu leri loko mo twa munhu un'wana a ku hi yena a nga ka komiti mi kota ku va mi nga n'wi pfumeleli tanihi xitichi kumbexani mi kota ku landzelerisa ku yimani hi sungula hi tihlanganisa na vamanimani mi ta kota ku swi kota ku swi basa because sweswi mi ta loko ku ri ku a mi tshama hala a mi tshama mi kha mi swi twa ku vanhu se ve le ku sunguleni ka ku swilo leswi kasi ku endleka yini na loko vo nghena vaakatiko sweswi mi ta swi twa swilo leswi ni vulavulaka swona hambi ko nghena vandhavezita ni rhumiwe hi vandhavezita ka mitini wa hi ri na wona a mi ri na vandhavezita mani ya kumbexana swi ta ni pfuna sweswo a hi ta landza vo twi se nkarhi lowu taku loko hi vulavula hi timhaka ta patu leri hi ta vhe ya ka voho hi ku Maluleke va tshama ka tiko ro karhi na n'wina mi tshama ka tiko ro karhi se loko ho va hi ka vandhavezita lava swi nga olova vandhavezita va hi lava mi nga rhumiwa hi vona lava va nga hlawuriwa ku va va kota ku tirhisana na vona i ndhavezita Ndindani okay ya okay ni mi twini Nkuna khensile swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani ku tiya ku engeta no hi khensile swinene inkomo 0860002543 ma vona ni mi byeri ni vurini mina mi ta ze mi ku no hlahluva ni vurini na siku reriya kwala ni ku i ncini ni va vutisini Maluleke ni ku i ncini xi endlaku ku mi vona swi ri na nkoka ku va mi lemukisa vanhu kumbe mi vulavula hi swona swilo leswi mahungu twa un'wana setini namuntlha i ri yena patu leriya hi ye mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na timhaka to letiya na swi vona un'wana miyingiseri loyi nhleka Aye Khalanga. papa Me pfukele. ni pfukele hi ngovo Hayi valava mama. akhensa A ni lava ku dlamba yin'wana Khalanga namuntlha ne. Leya tipolitiki mi nge ni fane wisa mani a ni lava ku dlamba leya switolwatolwani na narrative leyi nga kona ya ku vanhu lava va xava va tolatola ku switolwatolwani va nga va tolela ngopfu ku ala vuntima bya vona va lava ku fana na valungu. Lexi xi endlaku ku ni nghena ka yona i timhaka ta ku xikandza xi sensitive ngopfu ni na n'wana loyi a nga na xikandza
xa ku reacta ka swilo swo tala no vona ingaku swi nga hi pfuna ku tiva ku i ncini vanhu vo tala loko va and I'm not saying swilo leswi xavisiwaka a Giyani vanhu a va xavi a va ni twi vanhu ni lwa na narrative liya ku vanhu lava tola swilo leswi mhaka ku va lava ku tshuka kasi vanhu lava vanhu vo tala lava tolaka switolatolwani swi testiwile kumbe swi nga testiwangi they are trying to deal with the underlying issue ya ku ku va na xikandza lexi nga reacta ka something va ringeta ku dila na swona ivi ya xikandza xi vhe xi va wena se loko mina ni ye ka dermatologist na la ku hi pfunana ka swin'wana ku ri specialist ya xikandza i ni byela swilo swimbirhi leswi vanhu va fanele va swi tekela nhlokweni ku ri xikandza xa swi kota ku reacta hi mhaka ya mati lama munhu a ma nwaka vanhu vo tala va na problem ya xikandza hi mhaka ya mati that's why mi kuma ku lava va nga fuma va nga na timali va kota ku atindlwini ta vona va tlhela va na leswo purify mati because mati lama matile mara va tlhela va ma purify i timhaka ku they are trying to deal na issue ya xikandza xa vona vo tala kumbe vana va vona that's why mi kuma ku n'wina khalanga munhu wa suka sweswiwani a ri na problem ya xikandza xi nga ri kahle na swin'wana na swin'wana loko a ya xilungwini hi mhaka ku rand water is one of the best in terms of purification ya mati mi kuma ku ri ku na difference ka leswi va nga sukisa swona Limpopo na loko a fika a Gauteng number 2 lexi contributaka timhaka ta ku hisa heat leyi nga kona a low fed la hi tshama kona yi onha swikandza swa vanhu vo tala ti-40 41 ti-37 is too much swi va swi mikisane ngopfu but then ku na vanhu lava talaka ku vula ku ya munhu fane a ri na ti-sunscreen i ntiyiso vanhu va fane va na sunscreen is expensive ku na yin'wana sunscreen kha ni yi cheka khalanga yi endla vo 500 loko munhu ntsena xikhayima mbuti loyi a nga hava nchumu a fane a xava sunscreen ya 500 ivi a yi kuma ku hi mali lani nghenisa mfumo ku government minkarhi yo tala yi va yi ri na timhaka ta ti-awareness ta ti-diabetes ku va na ti-awareness ta matihlo mi twa va ku a hi yeni na swibedhlele swo karhi hi endla matihlo hinkwaswo sweswo ti-awareness ti kona mara ku hava siku leri mfumo wu ngete namuntlha kumbe vhiki leri hi ri dedicatela ka timhaka ta xikandza ku hava nkarhi lowu ni nga tshama ni wu twa government wa taking ti-dermatologist ti-specialist ta swikandza ti ya swibedhlele n'wina mi nga na ti-problem ta swikandza tanani because as long as there is no intervention ya government khalanga munhu ntsena i boheka ku xin'wana na xin'wana xa xi kumaka a xitarateni advice hileswaku xikandza xi fana na mukhava loko ku ri ku mukhava na wona a wu tikomba a wu ta va wu hume leswi swi nga huma xikandzeni ku vanhu va titiya to hambanahambana just to deal na timhaka ta mukhava xo hetelela ni khanela ku huma moyeni wena khalanga a hi tshikeni ku hlekulana loko vanhu va ri na problem ya swikandza it's a sensitive matter xi teka ndzhuti wa munhu dignity ya munhu yi va yi nga ha ri kona leswo swa ku ya loko va vona va ri so i timhaka ta ku a va lava ku tshuka tona na ta nyika one example leyi vanhu va yi tivaka CIC wa EFF i hlekule Dr. Blade Nzimande hi xikandza xa yena a ku i xikandza xa xikripoto vanhu va n'wi bela mavoko loko Dr. Blade Nzimande a ya ka dermatologist xikandza xa hi xi sungula ku antswa xi va kahle a ya mahlweni ku Blade i teke mali ya nefsas a xava ti-cream vanhu va n'wi bela mavoko it's a sensitive matter i vanhu vangani lava va hlekuriwaka hi va hlekulaka switandini mhaka ya xikandza van'wani hi va byela ku loko va hume mabundzu va dlaye machela i swikripoto swikandza swa vona those are sensitive matters se ni endlela ku na hina vayingiseri na hina hi vona ku vanhu lava hi va jaji hi nga va jaji they were trying to deal with an underlying fact and swilo leswi swi xavisiwaka a swi lunghangi mara a hi va nyikeni plan B you see abortion a yi nga ri kahle mara vanhu va kha va yi endla ti-street abortion government a legalize abortion what are we saying government yi ri yini ka vanhu lava nga na swikandza leswi nga sensitive swi reactaku ka dyambu ka mati na hinkwaswo yi va pfunisa ku yini that was my little contribution n'wina khalanga nemetweni na khensa swinene tlhelo leri ra ta ku ra rona nkulukumba loyi hi ririya hi nga vulavula hi ro ra timhaka ta swikwamula siku rin'wana kambe hambiswiritano a yeni ni ya twa mahungu ya misava ya awara yan'we ku ya ta va yi yimise ku yini kusuka kwalano ta bula na tatana good enough Mashego i twa ku va ri yini vona hi tinhlayanhlaya leti ti nga hi ku pfutapfuta lokuwani na leswi va Democratic Alliance na lava Moonpack party va lava ku nhlekelo wa mavandla va vulavulaka ha swoho hi timhaka ta ku hlawuleka kumbe ku ntshunxeka ka timhaka ta nhlawulo eka lembe leri ra 2024 kambe sweswo hinkwaswo mi yingiseriwa Munghana FM andaka loko hi ta va hi twe ku bongi n'wana timaluleke u ri mahungu ya awara yan'we ya ta va ya yimise kwini hi hamba ri kwihi bongi ke ya bongi khalanga Mathebula eka Afrika wa Vulavula leswi project area 6 months
se nga va 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo a ni ku holeni sweswi ni vulavula ku sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swi vuli na kolotiwa mi mali ya mina ku sukisela loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava kota ku tiva ku xiphiqo i yini mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mina a ni le ku hakeriweni ma swi twa na kwala moyeni a ni swi tivi a ni le ku hakeriweni mali ya mina ene na yi lava Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Esa swo mingisera Munghana Lonene FM nangona ku Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 32 minutes ntsena ku bela ora ya 12 nangona ku Afrika wa Vulavula ya mahlweni hi ndlela leyi a hi amukeleni mhleri wa tipolitiki tatana good enough Mashego hi twa ku nkavanyetile a khala nguta nangona ku wa vateki va mahungu na vandla ra African National Congress kumbe xana va ta hi byela na swintsongo leswi a nga swi twa leswi matsalani general wa ANC ya vulavula ku hiso ka vateki va mahungu good enough inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani na ka vayingiseri va Munghana Lonene minjhani n'we pfokele minjhani Mashego na menfo ku na timhaka timbirhi leti ni lava kumbexana hi bula hi tona laha ta vayingiseri na vayingiseri timhaka ta ti-list a ku ri deadline kumbe a ku ri siku ro fika 15 ku va vanhu va rhumele tinxaxamelo luwa wa va yimela ku langwa hi mavandla ivi ma hetelela mapfuta swi vula yini leswi kusungula hi nkarhi lewa tatana Kgalema Motlanthe a ri deputy president ya ANC a ku na swin'wanyana leswi a swi tsariwa va ku na discussion document in'wanyana yi tsariwile va vulavula hi the new cadre ku ri loko munhu a ri lunga ra ANC a tirhisiwa a ri le mfumweni ku laveka tikhoma njhani and a ku na ti-recommendation ka document ka papira leriya leswaku ku laveka munhu a va na leswi xilungu va ku munhu loko u fanele a swi kota ku famba va ku through the eye of a needle ku ri swi kota ku ndlula kwalaho swikanaleta so leswi a swi endleka i nkarhi wa Jacob Zuma i ku ri a ku na ku vulavula ku tala ngopfu mara a ku nghena swilo leswi endlekaka a wu vona munhu a endla swilo swo karhi u ta ku kumbe va ta mi hlongola ka ANC kumbe va ta mi discipline kuma ku ri munhu loyi a nga discipliniwanga so sweswi ANC ya namuntlha i tele vanhu va ku ri ku na swa ku biha leswaku ri va swi endli laha a va tirhaka kona ku na vanhu va ku tala ku ri kumbe nga ku loko lola yi scale ka corruption na vanhu va corrupt swi komba ku ri more than 60% ya malunga ANC a ku ri a le ka position ya vurhangeri hi vanhu va ku ri va corrupt so list leyi ya vona leyi humeke ya ku ri i teke nkarhi ku ri huma ya ku ri i fambe ka integrity commission va byela ku ri ku na 100 ya vanhu lava nga swi koti ku ri va famba parlamente endzhaku kwalaho ku va na extended NEC endzhaku va yi byela leswaku a ku na leswi swi endlekaka swa komba ku ri vanhu lava khomeke ANC i vanhu lava ku ri mapapila ku fana na eye of the needle renewal document na new cadre document a ti vulavula hi boho mara swa komba ku ri vanhu valawa a wu nge va kumile ka ANC hikokwalaho ka yini ku ri na maphepha ma vulavulaku kambe vanhu va nga ri kona leswi swi endlaka i mhaka ku ri ku na swilo swimbirhi kwalaho loko munhu o tsala papira kumbe John Netitsenze kumbe Mani kumbe David Masondo a tsala papira i ndlela leyi ANC tirhaka yo ku ri ku laveka ka ti-branch va sungula va yi discussa leswaku loko ku yiwa ka conference va ta swi kota ku ri ku ta va na resolution leyi tekiwaka and resolution yoleyo ku laveka implementiwa mara loko o vona la ka mhaka ya timember malunga ANC loko yi vulavula ku ri ku laveka ku va munhu wa so va nga swi koti ku ti endla i mhaka ku ri ANC i na leswi xilungu va ku na obsession hi tinamba va ta ku byela ku ri hi lembe 2012 a yi lava ku va ina 1 million ya malunga so loko u lava ku va na 1 million ya malunga nga swi koti ku ri u ta veta kumbe u ta cheka vanhu va wena kahle ku ri kasi wehe a wu ri kwini kasi wehe u endle yini wehe na criminal record kumbe wehe munhu wa ku rape kumbe yini so u ta ku loko munhu a applya un'wana na un'wana munhu loyi a applyaka u ta kuma membership so ku fana na sweswi loko munhu un'wanyana na un'wanyana kumbe ku sungula le Musina ku fika le Cape loko a hakela mali a fila form ya ANC kahle u ta kuma membership ya ANC so leswi swa ku komba ku ri a ku na process ya ku
kuma vanhu va kahle ku ri va va malunga ANC. So loko ni nghena ka ANC ndi va ka branch, ndi va ka region, ndi va ka province. So loko se ndzi ka national ndi ri munhu wa ku ri u chakile va nga swi koti ku ri va ta ni hlongola nkarhi leswi ndzi le ka national. So vanhu lava teleke sweswi ka ANC hi mhaka ku ri ku na vanhu va ku chaka and va fambe ka ANC hi mhaka ku ri ANC yo le khomeke mfumo loko ku ri va ta swi kota ku kuma swin'wanyana kumbe ntirho kumbe tithende kumbe yini. So ANC ku laveka mapapila lawa ya tsalaka a discussiwa loko u lava ku va lunga ra ANC va ku nyiketa constitution ya vona, va ku nyiketa freedom charter, va ku nyiketa papila la ready to govern ri tsariwe 1992-93. loko u tsare test u passile ku va kona u kumaka membership. Mara leswi endlaka ku ri sweswi ku va na problem leyi ku ri a ku na test leyi munhu a yi tsalaka ku ri a va runga la ANC endzhaku ku ri u va lunga va ta ku byela ku ri ku laveka ya political school nako it's optional. Vanhu vo tala ngopfu a va fambanga ka political school ya ANC. Makumembere timinete ingase ba awara yan'we ka Mganalo on FM lava ngele ku bule na vona good enough Mashego a hi languteni president loko va ka va vulavula na lava va gangisela ku tivote hala Eastern ku hela ka vhiki veteri vona tani African National Congress a va na nchumu xo xitumbeta mayelana na nxaxamelo wa vo meri yini n'wina hi sweswo. Sweswi i mhaka ku ri vo va lava tivhoti va ta vulavula swilo swa ku tala ngopfu mara leswi vanhu va vonaka so i mhaka ku ri ANC leya ya 1992 ya Nelson Mandela na ya Thabo Mbeki na ya Jacob Zuma na leyi ya Cyril Ramaphosa ku na swilo swa ku ri a va decide ku ri no va ta endla swilo u kuma ku ri swa endleka. Ni ta languta leya Jacob Zuma hi nkarhi leyi va le conference ya Polokwane 2007 va teka xiboho xa ku ri va lava ku disbanda ti-Scorpion va ri ANC. Hi vone ku nga helanga malembe mambirhi a ku nga sana Scorpion va swi kotile ku ri va disbanda Scorpion. Hi vonile ka conference leyi ya ku ri ya before leyi ku tekiwa resolution ya ku ri ku laveka ku ta va na deputy secretary timbirhi ku ta va na deputy secretary timbirhi. Hi swi vonile sweswi loko ku ya ka conference va swi kotile ku ri va ta swi implement. So leswi swa ku komba ku ri leswi president Ramaphosa a swi vulaka loko a vulavula ka ANC lava fumaka ko va lava vanhu va votela a ku na ntiso yo tala kwalaho ku ta vulavuriwa swilo leswi va tivaka ku ri vanhu va lava ku yingisela swona. And loko va vulavula swo tano vanhu lava tivaka ANC va ta ku byela ku ri mara ANC yi endla loko u nga yi tivi u ta ku ya tsandzeka ku ri yi nga swi kota ku ri nga chaki. ANC yi nge tsandzeki loko yi nga lavi ku chaki. Thabo Mbeki nkarhi leyi a khomile ku na tatana Mbulelo Goniwe lo a ri chief whip ya ANC le eparlamenteni ku ve na allegation ya ku ri va vulavule yo ya ku ri ku na swin'wanyana a kombela swilo leswi na leswi u vulavule swa ku biha na yeya ku no loko u ri n'wana wa u ri wansati wa Mxhosa u ta swi twisisa ku ri u laveka u respecta vanhu lavakulu ka u va nyiketa leswi va swi lavaka. A ku helanga tin'hweti tinharhu kumbe tsevu munhu loyi a hlongoriwa ka ANC va ku nge veti nga ra ANC 5 years hinkwayo. Hi swi vonile tatana Thanyengeni nkarhi wa Thabo Mbeki u swi kotile ku ri a khomiwa a kumiwa ku ri guilty a famba a ta ya jail. Hi swi vonile manana Madela Ruth leswi nkarhi a ri deputy minister ya health ku ri u suka kwala a famba a ya Europe a nga kumanga permission ya president loko a vuya kwala a hlongoriwa ka position ya yena. Hi va vonile vo Vusi Pikoli hi vone vanhu va ku tala ngopfu. So loko tatana Ramaphosa a vulavula leswaku munhu ta ku ANC nge swi koti ku teka swiboho ka swilo swa ku tala ngopfu a hi ntiyiso le ANC loko yi lava ku endla swilo yi nga swi kota ku swi endla. Se a hi languteni ka mhaka leyi va DA na mavandla yan'wana sweswi a ni kha ni yingisela Dr. Piet Groenewald va Freedom Front Plus va kha va kombisa timhaka ta leswaku va yima na sweswiya swa le ka swi nga vuriwa hi DA swa ku ongeti ku nga va na ku pfuvapfuviwa ka timhaka ta nhlawulo. A hi sunguleni la ka ku mbulavulo wa muxaka lowu wu susiwa yini? Bona vanhu mavandla a ku fana na Freedom Front Plus a ku fana na Democratic Alliance i mavandla a ku ri kahle leswi a lavaka ku swi vona swi endleka i ku ri ku tlhelela ndzhaku mfumo wa khale mfumo wa xihlawuhlawu
la ka ku ri munhu wa ntima a langutiwa ku ri a nge swi koti a nga hlarianga ku na swilo swa ku tala swa ku ri a nge swi koti ku swi endla leswi va swi vulavulaka sweswi se fana na i vulavulaka ku ri i tsarele America na matiko man'wanyana mapampira a kombela leswaku va ta monitor ti-election nhlawulo wa hina la Afrika-Dzonga hi n'hweti ya May. Piet Groenewald na loko o yingisela o hlaya manifesto ya vo u tisa ku ri ku na leswi i xilungu va ku na nostalgia munhu wa ku ri u tshame kwala mara ta ku byela ku ri hey nkarhi leyi ku lame a ku na mahotela Queens ku na Soul Brothers a ku na vanhu va ti-brand dude ku na vanhu va ti-flosham swilo swa khale i Xitsonga va ku khale a nga ha vuyi so i leswi DA na FF plus va kombaka swona ku ri va lava ku vona khale a vuyile vanhu va ntima va khome i valungu. That's why na sweswi brapet DA i ta ku byela ku ri i ta contesta ka nhlawulo wa hina May mara loko nga va byela ku ri ku laveka va ti-distance ka leswi va ku na Cape ku na vanhu lavan'wana va ku va lava leswaku Western Cape i ta suka ka Afrika-Dzonga i ta va tiko ra ku helela ra ku ri na constitution ya yo DA a yi swi koti ku ri i ta vulavula ku ri yona a yi support Cape mara va contesta ti-election hala Afrika-Dzonga na mavandla man'wanyana so Piet Groenewald Democratic Alliance swa ku tala leswi vulavulaka laveka yi twisisa i mhaka ya ku ri va languta ndzhaku i nkarhi leyi a ku khome valungu loko va vulavula ku ri IEC nge swi koti ku fambisa nhlawulo kahle hi ku ri IEC i khome vanhu va ku fana na vo Simon Mavonelo nkarhi leyi khome vo Johan Kriegler hi 1994 a va nga rili va rila sweswi ku ri se ku na vo Simon Mavonelo ku na vanhu va ntima swi komba ku ri i vanhu lava lavaka tlhawutlhawu and a va lavi ku vona munhu wa ntima a langutiwa ku ri a nga swi kota ku khoma swilo kahle no hayi ya yi le ku tikeni kambe hambiswiritani kheseli swinene kumbexani a hi hetiseleni hi ku vulavula leswi hambi sweswi yi nga pfuta list leyi Mashego ku na lava va mi hlamarisaka loko mi languta laha ka list leyi ni hlamarisa vanhu va ku tala ngopfu wa tiva swi njhani a ni ri Integrity Commission ya vo tatana Chikana va leswaku ku na kumbe 197 ku ya ka 100 ya vanhu lava ku ri i vulavule ku ri a ku laveka va ta va la ka list leyi so loko o languta list leya Mkhonto we the party o languta list ya ANC ku na swin'wanyana u ta ku hayi kumbe 100 leyi ya ku ri Integrity Commission a ri a va nga laveki ku ri va ta famba parliament a va ta va kahle loko va ri le ka list ya MK party hi ku ri loko o languta list ya MK party i na vanhu lava ku ri ku na ti-suspicion ka vo loko ni vulavula kahle nga ku u ta ku kumbe MK party vulavula ku ri hayi hina list ya hina ku laveka yi faka ku va na vanhu va ku ri ku na ti-suspicion so lava 100 ya vo Make Muthambi Faith vo Faith Muthambi batele ndlala Faith ku ri sentsuzo ka yeswesi vo Zizikotwa vo lava ku ri vele vo Gwede Mantashe na Gwede Mantashe even na ye Paul Mashatile i vanhu va ku ri kahle ku na ti-suspicion to tala ngopfu and loko languta MK party list i vo Jacob Zuma i vo Duduzile Zuma i vo Des van Rooyen i vanhu va ku ri vele if a va ri ka la ka ANC a va ta vulavula Integrity Commission ta komba ku ri lava ku laveka so sweswi mhaka ku ri 45% ya lista ANC i vanhu va ku ri Integrity Commission ya va lavi swa ku byela ku ri ku na problem ka ANC then swi ku byelaka ku ri endzhaku ka nhlawulo lava ku ri va swi koti ku kuma ti-seat le ka parliament va ANC ku ta vona va le ka MK party va ta tsundzuka ku ri kumbe loko ku yiva ka ti-municipal elections va ta kuma swin'wanyana va ta va ti-mayor kumbe va ta kuma ti-position kun'wanyana le KZN no ni mi twile loko a ni ku yi hetile Mashego kambe ku vuye ku nghena yaleyo ya ku a ni kha ni yingisela nkulukumba Mike Maharaj va kombisa timhaka ta ku va van'wana va kha va famba ku fana na va lava mi nga va kombisa vanhu vo fana na va Nathi Nhleko na vo va fambile ka ANC i ndlela yin'wana ya ku ANC yi le ku tipfuxeteni yi le ku suseni dzuvula yi le ku ti-reneweni n'wina mi ri a yi ntiyiso yeleyo la misaveni hinkwayo munhu loyi i ta ku kumbe wa famba i munhu loyi a fambaka a nga tivi ku ri u ya kwini loko o suka kwala u ya le ka
vandla rin'wanyana a swi kombi ku ri ya ti renew ANC ku ti renew i ta komba loko munhu ku na leswi swiphiqo leswi va vulaka ku ri munhu loyi u endle leswi na leswi ANC i ta mu faka ka discipline ya yoho va ta ku byela ku ri munhu loyi hlongoriwile swi ta komba ku ri ANC ya ti renew mara loko vanhu va huma ka ANC i mhaka ku ri ku na party yin'wana yi fana na 2007 ni nge vulavuli ku ri lava humekeka va humeka ka ANC va ka Cope va endle ku ri Cope i ta va ngcono ku na ANC ya vuchaka Jacob Zuma i swi vonile ku ri va fikile ka Cope va teka ti-problem ta vona le ka ANC va famba ka Cope va sungula va ayilwa le ka Cope nako ANC ya Jacob Zuma yo a yi chakile yo mara so ANC leyi humeke endzhaku kwalele ya Cyril Ramaphosa hi swi vonile ku ri Cyril Ramaphosa na ye a nga lavi ku tlhongela vanhu va Jacob Zuma ku va na vanhu va ku na sweswi va kuma va ri koho le ka cabinet ya so tatana va ha ri nga vulavuli ntiyiso i ku ri loko i ti renew ANC i fanele i teka ti-decision ku ri munhu leyi a nga endlaka kahle ku laveka famba hayi ku ri ta ku laveka munhu loyi a ta yingisela ku ri kumbe conscience ya mu byela leswi va vulavulaka ku ri endzhaku ka ri integrity commission i nyike 100 ya mavito va va byerile ku ri integrity commission ni ku wena a wu fanelanga ku ri famba parliament so hi kombela mi volunteer renewal a yi tirhi ku volunteer i tirha i ku ri u va decisive ku ri munhu u fanele a famba China Communist Party ina ti-renewal ya khale maka ku ri loko u ri mani a swa karati ku ri u khome province kumbe khome loko se va lava ku lunghisa swilo u ta famba loko va ku corrupt va ta ku fambisa va nga ku byeli ku ri ku laveka ku volunteer ku famba because ku volunteer swi komba ku ri hayi renewal swi komba ku ri va lava ku nyika xinkwa xin'wanyana wo famba sweswi va ta ku wisela ku fana na Death Fund Royal a suka ka government ka mfumo ya Cyril Ramaphosa va mu faka ka board yin'wanyana Gauteng before sweswi ta suka ka MPA party maka ku ri u lava ti-benefit ta ku va parlamenteni a nga lavi leswi ti-contract ta malembe mantlhanu. Good enough Mashego khetseli swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta ta va ka hi bula na vona va ANC sweswi loko swo famba ku ya hi laha hi nga kunguhatako hi twa ku va ri yini mhaka yaleyo khensa mehe enkomo se sweswo vayingiseri va Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi ku we u angula ku yini commitment ntsena yi nga se ba awara yan'we mi ri yini n'wina hi hoyi na tilist ti nge le ku yini hala na hala van'wana va le ka number 3 van'wana va le ka number 100 yini na vana swi vula yini swilo leswiya ka n'we tanihi vaseketeri na ku pfuta ka wo nxaxamelo lowu ka n'wina u va u kha u vula yini 0860 002 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula na ri teka riqingho rero andaka leswi iswa vayingiseri va Munghana Lonene FM makomandela ndi ku vutiseni na wehe ku vona ka wehe matitwelo ya wehe hi timhaka ta ku pfutapfutisiwa lokuwani hi kwihi mi hi ku vona ka mehe loko a ni ri na mavonelo a ni ta ku kumbexana va hi rhandi vanhu lava va IEC loko ku hi vo va IEC kambe we ri yini a hi ku twi vayingiseri wa mehe 0860 002 n'wana vayingiseri loyi nhlaka avuxeni Bootcat na vayingiseri va n'wina Bootcat aye buti wa mina a khensa se vayingiseri va mina n'we se va hina mina mkhombo ka Mashego talaka ni le ku yitweni mhaka leyi ya mina na lava va ti-political analyst ka n'wina ni fane va yingisela man se loko va kha va vulavula mbilwini vheta loko kambe se nkarhi wa ku va hisa laha va ta fuma ngopfu sweswi lava va ti-political analyst a ni nkarhi wa ku se va xaviwa ku va ta va ta promota mavandla mo karhi se nkarhi wa vona wo endla mali no na sweswiwani i nkarhi wa n'wina wa ku tanana na tlhelo ra n'wina mi ri yini hi sweswo swi kahle ku hi nghena ra ha vona ku a mi ri na mambi a ri Batman Mashego ri mani a va lava kha va vulavula sweswinyana kwala mukhombo mi le ku heteni nkarhi mi le ku jikeni kule lexi nga mi ta na xona a mi ta ku loko leswiwani a hi swona hi leswiwani a hi swona hi mi nga yi munhwini a hi vulavuleni timhaka mo ni nghena mhakeni a ni na twisa ku hi ku ya Munghana Lonene ni hlonipha mavonelo man'wina ma vayingiseri na va lava ti-political analyst ma vona se mara nkarhi wun'wana loko munhu wa political analyst a nghena ka xitichi xo fana lexi a fika a lahlekisa vanhu lavo talo va tiko a boheka ku khumbeka hina vinyi va vandla ngopfungopfu leri African National Congress ku a nga ta fika a vulavula swo ka swi nga ri swona yes i kahle hlonipha mavonelo ma yena that's why ni rhangisa ku kambe se nkarhi wa ku va kulukumba lava
va ta endla mali ngopfu hi swilo leswi va nga ku swi endleni ha ti tiva ti-agenda ta vona hi ri van'watipolitiki ku se nkarhi sweswi wa ku va xaviwa that's why mi twana man'wani mavandla se ma sungula no kombela na matiko me le handle va America a va ta chekisisa mihlawulo ya hina a hi sunguli ku va na nhlawulo namuntlha ende a yi nge heli mihlawulo sweswi hi nga yi fambisa swona mihlawulo hi ri African National Congress kusuka hi 1994 na sweswi ha ta fambisa swona ku ya mahlweni a va tshamiseki vaakatiko va Afrika-Dzonga a ku nga vi na lexi nga ta cinca yi to ti winela kahle ANC ku nga vangi na problem vangati va ta hi khosela problem hi ku hi chavisela vanhu raha vona yi ta wina kahle ANC ku nga nghenelangi nchumu whether America yi kona whether Goodman Mashego u vuli leswi kumbe a nga swi vulangi African National Congress yi ta wina loko ni lava ku nghena ka leya ku pfutaputa ka tilist a ku na tilist ti nga pfuta ko va sweswi hi swi vulaka ekhalanga ku na van'wamahungu va kona lava hi va tivaka ku ve le ka opposition se hi vona lava va taku na swisweswo ku va ringeta ku hi pfulinganya ko va ku hi ri vandla ra African National Congress ni spokesperson tanihi xirho xa rona lexi nga minginikiki ha swi tiva leswaku a ku na list yi nga pfutisiwa ko va vanhu va ringeta ku la ku hi confuse ko va vanhu va ringeta ku la ku vona ku hi lwisalwisa ke hi swilo leswi swi nga ri kona se hi yimi kahle hi tshamisekile tanihi vandla ra African National Congress more especially hina vinyi va rona kambe ni tsakisa hi tlhelo ri mi ta ku hi rora ku ya hi mina ni twisisa ku a hi nga fanelanga hi tiva ku n'wina va ANC mi rhumele va mani va MK va rhumele va mani va rhumele mani hi yo mhaka mi ni twani ku kumbexani a va hi rhandi vanhu a va swi lava ku va na ntshamiseko vo lava mpfilu ntsena kambe xivutiso lexi a na ta vutisa xona n'wehe endzhaku ka loko mi tihaku na list yi nga pfuta mi vula yini kahle hi vula ku a ri ku pfuta loko hi ku na list yi nga pfuta swilo sweswo swi fanele swi endliwe hi va IEC ende loko ko sungula hina va African National Congress hi vo IEC yi pfutise swilo swi ri hi ta va hi nga ha ri na ku tshemba ende loko hina hi ri ruling party hi nga ri na ku tshemba ka IEC swi vula ku tiko hinkwaro nge vi na ku tshemba ka yona se hina hi ri ruling party a hi nge endli leswi endliwaka hi ti-opposition voted ta ku langutisa ti-doubt ka vaakatiko ku onge nhlawulo nge fambi kahle ha swi tiva sweswo ku ko va mavandla ma lamo kaneta ma taku na swona loko mo cheka ti-source to von'wina va mahungu kumbe swi kuma kwini hi ta kuma ku hi vo va lava va mavandla mo kaneta mi swi kumekaka vandla mi nge ku hava na u nga yimaku sweswi a ku swilo leswi u nyikiwe hi munhu wa ka IEC swi huma ka yena hi leswi no nemetweni a hi ku tumingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela famisa sweswo mingiseri luya 0860002543 ta va kha hi bulana tatana Joe Maswanganyi loko vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi timhaka timbirhi xaxamelo ku nga list na timhaka leti ta ku ve ku na papila ri tsareriwaku yan'wana ya va matiko ku ma kota ku va vona ku nga vi na ku nghenelela ka timhaka ta nhlawulo se hi ta twa ku va ri yini tatana Joe Maswanganyi kusuka ka ANC kambe sweswi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka Mohash. Muyingiseri. Kanjani ku pfuka? Hoy, ino hlamala n'wina mi kha mi hinda kwa gyan mi tsandzeka no hinda mi hi siyela vucema ku ve hala ka n'wina byi tele. Antona na swo vona na siwana. Khalanga wihi? Ku na timhaka la. Loko ni langutile a swi ke swi ni dya weekend ni languta timhaka ta ti-list. Ivi sweswi ku ta mahungu walawo wa ku ve ti pfutile swi nge tiqhuka swi ku chakala. Now, leswi mina ni swi vonisaka swona mavona loko vo khalanga i munhu wa ntima mara a nga ri wa ntima ivi vanhu va vula va tele swi languteka onge i ntiyiso mara loyi a langutaka ntiyiso wa mampeli ta swi vona ku khalanga a hi wona mihlovo lowu hambi wo vuriwa hi mugulugudela yena hi loyi now loko hi ta ka political space or ka landscape ya tipolitiki ta ka hina ni twa swi ni karhata hikuva swi endla leswaku ku nga vi na ku tshamiseka atikweni loko koka ku nga ri na ku tshamiseka loyi a pfuka a vula leswi a ni ali ti-political party ti tele ene ku n'wedzana ku kona kambe se swi fiki laha ya ka ku loko hi yingisela Afrika wa vulavula na switichi swo tala i pfendepfende ntsena why ni ku i pfendepfende loko mo va mi ri tikweni ku ri na swithanthani swo tala swi endla leswaku na tiko ri nga fambi kahle ni ta mi nyika xikombiso xin'wana xintsongo ni nga swi vona khale a ku ri na xingwedzi Levubu TLC ka Malamulele
hina a hi ri ka administration swilo leswi swi hi karhati ngopfu hi ndlela leyi loko i lava ku xava stationery i kuma ku no a wu swi tivi loko ni ku a wu swi tivi i kuma ku swilo swi cincile hi riya ro no na ball pen yinene a wa ha swi tivi ku leswi a cincisiwa swona hi swihi se loko hi vulavula hi swa tipolitiki na ti-list leti ni teka na timhaka tetiya ta ku no lava FF plus va lava ku America yi ta languta nhlawulo wa hina ni vona onge ku na goza rikulu ene ri entile loko ku nga ri goza exidziva munhu ku exidziva xi entile xa ku leswaku ku pfinyapfinyiwa timhaka leswaku tiko leri ri nga tshamiseki politiki yi kahle ngopfu loko vanhu va yi tlanga hi nenge lowu fane va yi tlanga hi sweswo ku langutiwa switirhisiwa hayi leswo hisa makhwirini ku ri i mani a nga matimbeni ma kahle ngopfu matimba loko i matirhisela tiko mara loko ma languta leswi ti nga tarisa swo ti-political party kumbexana swo swi nga ku na ti-list ti pfuta swi nga tivekani leswaku swi endliwa yini ti tele leriya ro no loko hi languta ku xikongomelo loko impela hinkwato a ti ri na xikongomelo xin'we ti nga va ti tele ku fika kwala ti nga fika kona ina ka i xidemokirasi ta fanele kumbexana ti nga tarisa sweswo mara huwa se leyi nga kona ma vona ni ta mi nyika xikombiso xo hetelela xa ku loko mo languta ANC na mintlhontlho leyi nga na yona a ni yimeleli mina munhu ni hava leswi nge i blind loyalty green i green red i red ka mina va na ntlhontlho wukulukumba leraro ku na mhaka leyi a yi fanele yi langutisiwa kahle hi lava va nga le ka vurhangeri ku ri loko ni ri kha ni tirha kumbe ni na ku nghena a xitulwini ni ya endla yini ku tiko ri ta kota ku tshamiseka lava va opoza i ntirho wa vona kambe va nge fiki va hemba va ku ku na corruption mara mi kuma ku vo hemba i kwihi wena ku i ta ti defender ku a yi kona corruption phela loko munhu a lumbetiwa i fanele a ti fikela hi swona khalanga entiyisi ngopfu se loko a ni ri va korhamela kambe huwa yo tala se i xitshhatshana xin'wana xi nga tala hi maribye xin'wana xi tele hi timanga i lunguku lexi xi nga tala hi maribye xi languteka onge xo xi nga rhwalangi rhwaliwa kahle a hi swona hi nga puntisiwi timhaka lati fanele ti langutiwa hi ndlela leyi nga yona ivi vanhu va ya mahlweni va ta kota no va kheta kahle mara swikhedzakhedza leswi a swi ni hlamarisi swo boha swi humelela hi le ka tipolitiki mara tipolitiki leyi hi nga ka tona se ti na pende yikulukumba lero a ta ha nandzihi kahle ti endla ku na tiko ri nga fambi kahle nemetweni hi swona Kesini awara ya n'wenhla ka nhloko mingiseri wa Munghana Lona FM makomba ndlela swi fikisa xikan'we ka ku va hi kuma mahungu ya misava okay va rivele ku pfala lexiya kambe i mhaka leyi kumbexani hi nga ta va hi kha hi languta sweswi ya mahungu ya misava lawa ya nga tshembisiwa hi vonge n'wan'wanati Maluleke ivi kusuka kwana ni ta vuya yisa mahlweni nakona ko Afrika wa vulavula kambe sweswi i awara ya n'we a hi tweni ku mahungu ya misava ya misekwini ya vonge iswa mingiseri wa Munghana Lona FM hi voyele inka timinete ntsena ku bela wara ya khomenara ni ku hi ta kuma ti-voice notes kambe swi tikomba lava hi lava ku bula na vona na vo va yime ku lunga ku va hi ta kota ku twa ku va hi khomele yini kusuka ka African National Congress hi tere hi lava ku bula na tatana Joe Maswanganyi xirho xa komiti nkulu ya ANC loko hi kha hi nga languta ka vandla ra African National Congress hi vo hi lava ku bula na vona ka nhlekani lowu hi timhaka timbirhi mhaka ya ku sungula i mhaka yaliya ya ku vandla ra Democratic Alliance na yan'wana mavandla ya le ku kombeleni pfuniwa hi matiko yan'wana hi timhaka ta ku kumbexani ku nga tshika ku ve na ku nghenelela ka timhaka ta nhlawulo hi ndlela yaleyo na timhaka ti nga mahungweni swinene ta nxaxamelo wa vanhu lava va yaku eka huvo yo endla milawu xana tanihi vandla ra African National Congress va ri yini loko swi titano swa va vilerisa ke loko ve na ku pfuta loku hi ndlela yo yeleyo tatana Maswanganyi nhlekani mi amukerini ka Munghana Lona FM Sakani khalanga na vayingiseri va MLFM a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowa siku ra namuntlha a hi sunguleni kwala ka timhaka ta ku pfuta ka nxaxamelo wa vanhu lava va nga va yimela ku langwa lava nga ta ya ka huvo yo endla milawu ku ya hi ku mbuyelo wu fambisa ku yini tanihi vandla miri yini hi nxaxamelo lowu wu va wu pfutile kumbe yimani sungula la wu lo pfuta kumbe wu lo humesiwa ku ya hi statement xa IEC lexi va nga xi humesa va te ku na un'wanyani wa ti-official ta IEC a nga na mixalaphunga a nga pfutisa nxaxamelo lowuyani swi nga ri anawini i endli xihoxo xikulukumba ngopfu swi endla ku na vanhu then va sungula ku dawuta IEC leswi hi nga swi laviku
a humesa mavito ya vanhu na ti-ID number na yini hinkwaswo swi hoxeke ngopfu hi vona ku IEC yi ta fanele yi teka magoza ehenhla ka loyi a nga swi endla. Se loko IEC yi kha yi teka magoza n'wina tanihi vandla mi va mi kha mi endla yini? Khalanga ku na leswi va nge i tikomiti leti ti yimelaka na ti-PLC, party liaison committees, ANC yi represented layani. Sweswiwani SG i tsali papila tela IEC a complain official lava hi yimelaka aka IEC va ta follow up mhaka liyani ximfumo ku endla ku IEC yi teka magoza yo karhi ku swi komba ku hi mpela leswi swi endlaku a swi nghenisi atrawulweni a hi swi lava tanihi ANC hi kumeka hi kha hi lwa na IEC a swi hi veki kahle. President va tshayiwa va kha va vula ku hayi a ku na nchumu lexi va xi tumbetaka ka nxaxamelo lowuwani, swi nga va swi vula yini hi ku vilela ka n'wina tanihi ANC loko nxaxamelo lowu pfutini? Wu vilerisa hi ku na tinomboro ta mapasi ya n'wehe kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho? Tinomboro ta mapasi a ti laveki ku ti publishiwa, sweswiwani swilo swa tika u kuma munhu wa xisati a lovoriwe hi munhu un'wana a nga n'wi tivi, swi wrong. Loko munhu o khoma ID ya wena Khalanga wa nghena ka ti-akhawunti wa nghena ka swilo leswi hinkwaswo, ende ku ya hi nawu wa IEC loko va kumi ti-list hi Friday va sungula va ti veta va cheka ku munhu loyi a nga na criminal record wa ku na yini, then ivi vona va humesa list leti hinkwato ta ti-political party hi nkarhi lowu faneleke. Swi endliwa hi vona ximfumo, hayi munhu wo nghena a endla leswi a nga swi endla. A swi kahle, a swi veki IEC ka xiyimo xa kahle. Of course a ku na lexi hi xi tumbetaku, list yaleyo nga huma hi leyi National Executive Committee ya ANC yi nga twanana hi yona. A hi nga tumbeti nchumu, a yi ta huma hi nkarhi lowu wu nga fanela. Se loko mi languta munhu lowu wa mixalaphungani loko ku munhu kumbe i vanhu, mi vona onge ta nga va susumete hi yini? Ku swi vika swi komba ku ongeti a hi ANC ntsena kambe i ANC na MK yi nga hetelela yi tikuma yi ri na mavito lama ma nga humesiwa kumbe ma nga photlhisiwa. Tivhavha u nge ti tivi, ti tshama ti ri na ti-agenda ta tona. Hi nge hleketeli hi ta twa hi yo IEC ku yi ri yini, mara a hi tumbeti nchumu. Hi kombela ku IEC a yi fikisi makumu timhaka ta ku verify ti-list ta hina, yi publisha list ya national to national, yi publisha ti-list hinkwato leti humaka ti-province to national, na ti-list hinkwato leti ti nga tiyaku ka ti-provincial legislature, so that vanhu va ta kota ku vona va ma yimela ku lamba lava hi nga va vekela hi vonaku ku ri hi vona lava ti-branch ti nge ti lava vona, hikuva va fikelela hinkwaswo swikoxo leswi a swi laveka, ti-matriki, a va na ti-criminal record, va yi xikolweni, va na ti-experience, va na ti-expertise, hinkwaswo vanhu va swi vona hi voxe. IEC a yi humesi list hi campaign hi ya phambeni hi ya ku ti-29 hi wina. Kwala ka ku nxaxamelo ku a ku na leswi mi swi chavaku tanihi ANC, mi ri yini? A ni ka ni vulavula na muhleri wun'wana laha wa politiki a vulavula hi timhaka ta ku loko a languta yena ka hambileswi yi ngo lo pfuta list leya ongeti van'wana a va koti ku hundza ka nxaxamelo wa maendlelo lamaya mi nge ri through the eye of the needle. Mi fika kwihi ka maendlelo lamo tanihi vanhu? Vanhu lava va nga layani Khalanga, ku na ti-criteria leti ti nga vekiwa lembe leri nga hela, National Executive Committee yi nga twanana hi tona. Yi nge te munhu i fanele a va na matric na ku ti-qualification ku ya henhla, a yi ka School of Leadership xa wa Thambo, a nga ri na criminal record, a ri na experience, na swin'wana na swin'wana leswi swi nga vekiwa. Loko ku ri ku a ri minister, president i ta va a appraise na performance ya yena. And then ku ta tlhela ku chekiwa leswi va nge i ti-lifestyle audit. Loko sweswiwani mo vona ni kha ni drive-iwa ni ri Joe Maswanganyi ni ri member wa parliament, se ni drive-iwa hi Maybach, mi ta hlamala na n'wina ku a parlamente munhu a nga hola mali ya ku Maybach i 7 million, i yi kuma ku hi mali. Ni ta fanele ni auditiwa ku i yi kumise ku yini mali leyi, ni hlamusela. Loko ku ri a ni yi kumanga hi ndlela ya kahle i ta humesiwa a listini.
hi tlhela hi addressa na timhaka letiya ti humelela ka va integrity commission ku hi va lava fanele ku va nga stendi commission report yi humesiwini ivi hi languta ku i vanhu vo tala va nga vulavuriwa laya ka zondo commission loko hi sweswo swa tola na munhu na un'wana nge qualify ku ya a parliament kumbe ka swilo swin'wana so kuna lava vo ngo mentioniwa mara a zondo commission a yi te va onhi swo karhi kuna lava va nga aphila ti-case ta vona so ti ta fanele ti yingiseriwa ti-case ta vona hi ku loko munhu a aphila swa tola loko ku ri a mi n'wi voni xihoxo xigwebo xo karhi ma xiyimisa ku na vambirhi lava vona va nga ta ka va nga stendi ku nhlangano wu teki xiboho xa ku vona lavawani a va nge yi amahlweni va stenda so hi swindza erivaleni a ku na lexi xi tumbetiwaku emaheteleleni ku vanhu va vona ku i nhlangano lowu wu nga na malembe yo tala wu ri kona kusuka 112 lava vambirhi hi 2000 va ta stenda na lava va khale va ti-veteran va ta stenda ku ta va ku ri ti-generation hinkwato na vanhu va mihlovo yo hambanahambana hi reflecta South Africa hinkwayo list leyi ANC yi nga ta va yi presenta yona lava mbirhi va mani mu hi nga ngheni mavitweni ya vana ekhalanga sweswi vula ku na vambirhi okay hayi sweswi mi nge hamla ku nghena mavitweni a hi ngheneni ka leyiwani va DA va tikomba va ri na matshalatshala yan'wana ya ku hehla ku ongeti ku nga hetelela ku va na ku nghenelela ka swiyenge swo hambanahambana swa matiko ya le handle va tsala mapapila n'wina tanihi ANC mi twakala mi nga tsakisiwi hi endlelo leri a hi sunguleni kwalano hikokwalaho ka yini mi nga lavi ku pfuniwa ku vona ku nhlawulo wu nga pfuvapfuviwi Khalanga la tikweni leri ku na IEC Independent Electoral Commission leyi nga ndliwa hi constitution IEC yi na matimba hinkwawo ya ku fambisa nhlawulo laha a tikweni leri yi nga ngheneleliwi hi munhu na hi wun'we loyi a nghenelelaku eka ya a jele hi ku yi pfunana na maphorisa na intelligence na hinkwavo ku va meka sure ku swilo swi tshamisekile ku sukela 1994 ti-election ta South Africa a ku se tshama ku va na ndhasu a ku se tshama va ku ve hi tirhigiwini a hi se tshama hi twa report yin'wana yo ka yi nga tshamisekanga so loko munhu a suka laha tikweni leri ra South Africa a ya matikweni man'wana a vulavula ku biha hi tiko ra yena a hi swi twisisi vangiwa yini ku IEC sweswiwani leswi hi tivaka swona yi rhambi 120 wa ti-organization misava hinkwayo ku ri ti ta observer ti ta vona ku ti-election ti fambisa ku yini so loyi wa DA a ni tivi ku a nga swi tivi ku IEC sweswiwani yi rhambi 120 wa ti-organization misava hinkwayo kumbe or yini hi ku South Africa ri independent ri sovereign a hi report ka un'wana President Ramaphosa a hi ndhuna ya hosi Biden President Ramaphosa i president ya tiko leri nga independent so a tshiki ku phungela loyiwani ku fana na loyi wo humesa ti-results ta ka IEC swi nga fanelanga a tsalatsala mapapila i vanhu lava va hi treataka nga ku ha ri wela tikoloni ta le Europe ne le America i problem ya vona va lava DA lavona ku treata vanhu vantima ingaku a va koti ku tifambisa hi nga ya tekeliwa tiko leri ri nga ku sapoteni ka ku dlayiwa ka vanhu a Palestine ri ta ku ri la ku rhana ti-election a swi nge endleki ti-election ti ta rhaniwa hi IEC yi ta rhamba ti-international observers yi fambisa swilo hi ndlela leyi yi nga fanela kambe mi ri yini n'we hi mhaka ya ku chava lokuwani a mi voni ku kumbexani ku chava loku ka fanela ku va koho endzhaku loko kumbexani mi ta va mi yingisele khale ka matsalani general n'we a kombisa khale ka president wa n'we a kombisa ku hayi phela ha swi tiva ku mi endla yini hi ta swi vona hi ta va hi langutile mavulavulelo ya muxaka walowo ma kha ma vulavula ma suka kwale ka vandla ma tisa ku chava loku a hi swona mavona loko u suka emutini i nga suki i vanga huwa yin'wana yo ka yi nga ri kahle famba na mafambelo ya kahle leswi a wa ha ri kwalaya a wu nga swi vuli swilo leswiwani hi swona why va lava ku contesta ti-election loko ri ku IEC a va yi tshembi va lava mi nga va hlaya hi ku a va fanele va tshama handle va ku a hi nge contest ti-election leti hi ku ti ta rigiwa
so a hi mavulavulelo ya kahle ku IEC ku hava laha IEC yi nga tshama yi tekiwa yisiwa khoto yi luza case leya South Africa. A hi nyikeni vanhu credit laha yi nga juu ku vulavula vanhu ku biha lava tirhaka vusiku na nanhlekani va endla ku ti-election ti va free and fair. Loko hina hi kolomu hi twa kona hi ri in the comfort ya ti-air conditioned houses hi vulavula leswi hi swi lavaka swi wrong. Usually swi leswi swi vulavuriwa hi munhu loyi a tivaka ku a ni nge fambi kahle hi ti-29, so n'wina vanhu ni lamuleleni no fika ni nge se fika leniya. se mi ri yini ka vaseketeri va n'wina lava va kumbexani va nga hlamarisiwa hi ku vona nxaxamelo luwa loko mi kha mi hetisela tanihi ANC? Vaseketeri na timembara ta ANC ta wu amukela nxaxamelo lowuya hi ku wu komba leswi marhavi ya ANC ma nga vhotela swona kusuka lembe leri nga hela. A ku na vito laya ri nga nghena hi mixaxaxa ri huma ndlela ka yin'wana. Hinkwawo mavito lamaya ma fita ka criteria leyi ANC yi ngo hi lawa mavito lama ma nga ta wina. I winning team liya mi ta vona hi ti-29 n'wana ta va mama hi tsheve hi ti-30 loko rixa ta va hi ka hi ba Mukulungwana na Makhwele hi leswi nga ta humelela. A hi vulavuli ku biha hina hi van'wanyana hi vulavula hi phati ya hina na ti-candidates ta hina ku hi lava ku maka a better South Africa for all. Kuve nxaxamelo luwa wu vula yini kahle ni khomeleni tatani Maswanganyi ku mi tlherisela ndzhaku a ni twa i nga ri hetile kambe ni yona ku loko ni tshame ni tsundzuka ku un'wana ni vutisile tolo ku kahle nxaxamelo lowu wu vula yini hikokwalaho ka yini swin'wana hi nga n'wi voni swi nga va swi vula yini mi nga nyika xifaniso xa kahle wu vula yini nxaxamelo luwa? Nxaxamelo lowuya ni Khalanga wu komba ku ri ti-branch ti lave vanhu lava. Ku na lava loko ku ri a mi va voni va nga decide ku ri vona va retire. Hi nga mi nyika xikongomelo mi va twini Dr. Nkosazana Zuma Dlamini Zuma va ku vona a va ha vuyi. Na van'wani a no nyika xikombiso ku na lava va nge te vona va tirhile swi ringene va lava ku ya vona swin'wanyana kumbe va ya ka pension kumbe va endla swin'wanyana. And then ku na vanhu vantshwa ku na ti-generation ta va ma-2000 lava nge se tshamaka va ya ne le ka legislature a parliament va yimela vantshwa loko va ri laya. Vona va tintswalo lava va nga vuliwa hi president va fanele loko va langusa list liya va vona ku a hi vakhalabya na hi vakhegulu ntsena va nga laya. Ku na vanhu va generation ya vona. Ku na swidyondzeki laya vanhu va va teki list liya va nga laya va yi langutisa. Hi nkarhi wun'wani vanhu va ndleka tanga lowu munhu a ri ka ANC hi loko Johnny Tsandini a nga a ri mahlalele. No, vanhu vo tala lava nga laya va na ti-degree ta ti-PhD ti-masters na ti-expertise to hambanahambana. Va kombisa va yimela South Africa hi ku angarhela mihlovo hinkwayo ya vanhu hi kona machina India ku ya hi tinxaka hinkwato leti ti nga kona laha tikweni na experience na expertise and I vanhu lava va nga hunda hi le ka mbhovo wa nereta. A wu hindi u nghena laha ka list liya i nga swekiwangi i huma ambiteni hi lava nga swekiwa vanhu lava nga laya. Se 30 liya ya ta cinca kumbe yi ta vhe tshamisa sweswiya? Miri yini Khalanga sorry. A ni ku 30 makumenharhu leyi ni yi vonaka la yi nge he cinci ni vula position 30 ni vona 30 la ka list. Ni voni ta publish swa sweswo hi IEC yi ta ni IEC yi gazetaka. Ni vona ku yi ta hi khensa vaseketeri na swirho swa ANC loko swi nominatini hi ku laniwani a wu apply wu deployiwa hi ti-branch. So loko vanhu va ku xixima va ku yana ko karhi khensa hi nkarhi walowo. So ha swi khensa swinene loko va kombisi ku hi hlonipha na ku va na confidence aka hina ku fambani miya hi korhokela. Hi ta korhoka swinene hi famba na hi matsolo hi korhokela vanhu ku va va na vukorhokeri bya antswa mati magezi ti-NSFAS na hinkwaswo hi ndlela yaliya. Tatana Maswanganyi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Ku khensa mina Khalanga na vayingiseri.
I can't. So mingisero mngana non FM lava bulana bona etatana Joe Maswanganyi basuka ka bandara African National Congress yu minishashamel leswi va vilerisaka ngopfu ka swilo hinkwaswo eku se tiva ku mani wa 19 mani wa 2000 wa yini wa 60 sweswo swi vengeri hi swo swi nga tshamangi ku kahle kambe hambi swi ri tani a hi pfumeleni ku xiyimo xi tani vanhu lavawani va hundili kolomu a va fanele va hunda ko ku va va hetelela va fika laha va nga fika kona hi ndlela yaleyo xana wena u ri yini ke ku na leswi u lava ku angula u lava ku vulavula hi swo hi le ka 0860 002543 ku lo sala timinete nharhu ntsene ku va hi fika makumu na nongonoko lowu loko ko va ku ri na n'wangulo wo karhi lowu i lavaka ku hundisa hi nga tsaka ku twa n'wangulo wa wena hi ndlela yeleyo nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kasi ke yin'wana mhaka leyi kumbexani ni vona ku ngeti kumbexani ncindani ni nga se yimani ringeta la a ni ku ni ta hetisela hi yona kambe imani sungula ni languta la loko ve ku na lava va lavaka ku ni hundzisa hungu rin'wana va nga va ku va ni rhumerile hi ndlela leyo butpet lava sukaka eka vandla ra ANC va susiwa hi maendlelo mavulavulelo vurhangeri bya ANC va kumeka va sapotana eka mintirho leyi va endlaka exihundleni va njhika va kombetelana hi tintiho naswona ku hava ntiyiso Godfrey a tisa ku tlhelo rero kasi Elvis Ndlovu i ri vaxumi khalanga la Cottondale ku na swiphorisana swa le vuhosini swi khoma vanhu loko va tsema tihunyi akhwatini phela va hi tikisela na loadshedding ya kona a yi tirheki ti le ku vuyeni i Ndlovu n'wana Domingo kusuka Cottondale i khale va ri koho maphorisa va muxaka lowu khale va ri koho xivutiso i ku loko ku ri khale va ri koho hikokwalaho ka yini mina loko mi tsema tihunyi naswona mi va mi kha mi kavanyeta timhaka ta mbangu ku na ku hambana exikarhi ka ku tsema na ku tshova masivo se vanhu a va ya ku tshoveni ka tihunyi loko mi ya tshova tihunyi ha nandzu leswi nga nandzu i ku ya tsema tihunyi ku tshova i mhaka ku mi ta kuma murhi wo mini ku nsinya wo mini kambe loko mi tsema swi vula ku mi kuma u nga omangi se swi hetelela swi va nandzu hi ndlela yoyoleyo yi ma hetisela hi mahungu lawa a ya tsakisi kambe na sindziseka ku va ni ya vula ku na Lieutenant Colonel Matimba Maluleke a hi tirha na vona kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula hi vulavula na vona hi timhaka to hambanahambana ku katsa na timhaka ta ku pfuna ku lwisana na swigevenga leswi swi tekelaka va mhana hina va sesi wa hina timali a hi vulavula na vona hi khale ngopfu hi vulavule na vona kwala ka nongonoko walowo hungu ro biha hi reriya hi nga ri twa ku hela ka vhiki ka leswaku va hundzile emisaveni a swi na mhaka ku xivangelo i yini a hi nga zi hi nghena kwalano kambe mhaka nkulu i ku ri a hi swi tiveni ku murhandziwa wa hina loyi a hi pfuna eka minongonoko ya hina a nga ha ri kona lexi hi nga xi endlaka i ku yingisela Munghana Lonene na ku languta swihangalasamahungu hi twa ku hi nga ya va khoma rini xikatla hi nga ya va tiyisa rini ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu leti va kha va lava ku khomiwa xikatla va ri eka tona ngopfungopfu va ndyangu hi ndlela yoleyo kambe mhaka hi yeleyo ku ri lava va ku a va nghena moyeni va ku hi lavisisela ku khoma a vanhu sweswo swo vula ntsena ku hi fika makumu na nongonoko wa Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Matebula hlangana na nongonoko lowu fanaka mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tsuma na mina na Ike Ngobeni wa landela kambe andakala ku vonge n'wana Maluleke a hi nyike tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 loko ri nga chayisanga ni va cicacica handle ka sweswo tata ni kwala a mi hisa yini giyani n'wina tolo hi 7 na madyambu ay mina ni nga ri giyani tolo mo va vutisa a ku ndleka yini a ku ri matlhelo wahi kusuka tlhelo ra le tiyunitini musi wa ko wu ta fika na kwala studio ya Benston yo
a ku nga ri na van'wana ro tshetseni a ni ku la ku rimi hambi a ka ha rimiwi sweswi a ni tivi mara vo nga fana swi tiva wa ha ku famba mpundi lowu ku tsetsa hi tiva lava tirhisaka khava leswo hisa hayi swa n'wimiri wani tirhani n'wina